adeba ko a Ghana ha sebe emwaye eye onipa ne be ya adwuma na ko ane me onna me som no ada na sebe odidi ma bi fito na me fedi a na me bi say koso a me hu se ma de bia ma ye bia ukomo buti ba me barber shop ukomo ready royal park de wo no da hotel na ni nyina be ye bra e fonyini wo e se bia ma hu ni se uma ni fonyini band ya wo ya oni pe wura ho a e ma pasapasa ye e ma ho me ma me ka kira me o se sabe awo kan na wo twe asa na wo me ba me de na ne ba e na me de me sabonkum achichiri miti on SEO at my Brady Royal Pub. Brady Royal Pub, Musa Johnson. It's birthday, man. And then the birthday, will be a pub. Come on, Musa Johnson. Oh, yes, sir. Almost in your Nina, a source of development because yeah, Juma. I said. Adaroma odidi ne bi free to a na ne nko aso ye nyabi sebie blawo e friendly sana e wote odama babu ya ye huni ne Brady Royal Pub enye ne na sebe yenya mashase e be ne fie mi ni on the first January na 2 years ni started no ni kumemu e wono da hotel okono da Blue Gate okono da hotel ona Brady Royal Pub shase and I'm a silly young man. It is a non way. I'm away up and I be and I yet was. Sabi many swadi mun say Yamen and I'm woman. Na and then the young way. Enu and fear no, in fear do no. Nafe and also I can see you have 1 acre of land. Am I nya sabi Brady Royal Pub. Kasia, Yebenya washing bay, Yebenya laundry, Yebenya Ibenya sabe can say phone shop I wanna buy a center kese e dia maye mani swade mu ke misre nyamen na no se e be dia maye e se anya wo nkwa wonti na wo ye ka wo nkwa dia sabi ka wada e se mabu nti na wo ye e ba mabu no ma so mu sei e wada roma me dia seda e be ma Mr. Eric Champon e dia do de frena ne mo le ono penyi se oba ko fonsan sunya me ni kata se ono na ejina ketwa na ye shase no ono na ejina kanta emboa me eza me de kwa enam sabe me yasante na kwati ya na daje ni ho na ono na ejina kanta etwa tumasi na sene sabe sika samo hwe ni ye eno na me mbo pega adeba ko a Ghana ha sabe emwaye eye onipa ne be ya adwuma abibia ya me follow Kennedy Japan onabo o ka se bi se o fa Ghana for no mo ya adwuma o hwe ba bia wo firi emwa ene wo nko no do be wura mu a se free no agba wura mu se do no be ye pepre kope enye sa na Mr. Reka Champon o ye ba sam ne nanti afini ba sam ne ka bom ama Brady Royal Pub apa ne toma pe fla wadama tratuma sinasene emu odem ni mienu nyina
toda ye bi ato aduane kra eden eso odi machi ema kakra ye de ko na me sire nyame nananom se Bredi Royal Pub enye ensan kwa meka ensan ton ena ni je kwa ni dimu juma ye obuti sabe ya public shop sabe ya baby so ye di phone hu bian kakra sire nyame se de enu fie nu ma ye kan na ye Bredi Royal group of company eno na me sire enti me sire obi biala obeba adwuma num se obenya opeta ene mole e kam enwe di obi ade beba ni obetete no abua ame ani so ade hu no abem wadaroma obani wadaroma yehwe ba ewu ko ba santo to ni foni wa aka ni ta adam ni horse na de bo ade na ade abona wadaroma na kwa ne me onna me som no ade na sebe odidi ma bi fito na me fedi a na me bi say koso a me hu se ma ye bia uko me buti uko me public shop Bredi Royal Pub de wo no da bo chana ni nyina bo ye bra e fonyini wo e se ya mama mu ni se uma ni fonyini band ya wo ya oni pe wura ho a e ma pasa ye e ma ho o se o ye mpanyi bia o se ho edu o se sebe oni pa na o di sa adwuma no o yo bia onim de e de time bia no na me ma ye wura e fonyini bad de me ye nyina mu fi se na ko ane me takwa buburu ana le say e friend me kwan na kan say we di komo bebebe me di asida e ma twedi apon ba me ba tashi ando ene nananom oda roma na ma woda no e munsam e dos mi de mi tri e ma me ka ma busuo e de kire me ne say me ada ye wo me na kayesi o china na 44 years me de me nya ba kuma eti me family face o chia ye vie aduanan enan a ye wo mi a ye dwo da we anim na besi na so date na si china dwo da we anim e ye vie aduanan nan a ye wo mi sa da na ka ye si me ne say me ma me ka chira me o say sabe awo kan na wo twe asa na wo me ba me de me na ne bae na me de me sabo kum a chichiri mi ti bae Dr. Fokan se ni pon krende ka woni wo Dr. Ford ka se me mawu ame ma me do wo ti bra ye ko sie me no na me ma me nua panyini e be duru ono ma dia man ye bo no se akulande ye nya no ye nya ma me no si da bi mo fa ne ma me na me ko sie ro no si bi pem no wo de eja to me face esi madaka preti nu na bowa ti me ada ye wo me na ka ye sie me e ti me fa ma wo da eni agro a wo da bi atuwa I just say, I and Kayetum Cassia at the Amame. I am in Tam Cassia for Dama, sanity. And I cannot put him more. No one would be I would hear any people duty. Uncle Wood, young as I can say. The feminine up of Sania, and I said, 2 for Sandy Madama, indeed, Saniano, a fepu. I had then ever so be this so. Sabia Bla, Nanam Kenya, Poyadoma, Mura Sumono. Name who's ti meso ya fade wo yewura nim no ye hye mpaboa etutu ya ntoma ti wo mu ho za na akola we wo fire hen a tutu ntoma na afi omo pampam me omo tiatia me ti ma me de nsane ne so na na poku no so na be na na poku nsane na so tu ko nsane poku sana etie za for yo Bredi Royal Pub ni ya wa ha na ni ya wa ha etie ni be ni komo na the oka addiction in your penny adana kan ye beda tridium permit na ya dara na no so say yama wanya afa apa ba sara be kan ti ya sira ma nyam kokon na na de me say ni nyam kokon shira no won tun kwanem won mo ano won num na de o hwe bia na de emras said ye kakra no ka tire ni amra inje ya sha say na otia o hwe de ko so ba ye Bredi Royal Pub say na aha mo say sabe nyam ko da o man na no da o ma said o musi say o na efe pa ehu say o munim adwuma de obi e na nkasa emi nua pan na ni ayere ati ni da enye nne e na o be sha say bi say adwuma di wodi abe enfie etu ni achiri eto ni said ye siji ahoho e wo bel onu ye pantimi so bi ase o de omra ba bi opebia no benya bi enti abusa na nanu na ye ni edi komo quick one ye ni sada ye ni bebre e be sa wu de e koso
ewo Brady Royal Pub and then another day special nana on from penny centi bro antina from Accra night yes I love you Kumasi yes Brady Royal Pub grand proceedings the local so ya no money no so bon wani die like one see the local so ya no so yes